Na početku dnevnika televizije 3M 14. marta izdvajamo najvažnije događaje dana. Predsjednik opštine Ub Darko Glišić je zajedno sa generalnim direktorom rudarskog basena Kolubara Miloradom Grčićem započeo posao potpisivanja ugovora o radu u rudarskom basenu Kolubara za prvu grupu od 1470 proizvodnih radnika koji su do sada bili angažovani preko firme Kolubara usluga. U jednoj dobroj komunikaciji sa lokalnim samoupravama, zajedničkim snagama, dakle svi mi skupa možemo da napravimo dosta dobrih stvari i danas je konkretno jedna od tih dobrih stvari pred vama koju ćete potpisati i rešiti jedan veliki životni problem. Ovo je proces koji ne staje, ovo je proces koji će da se nastavi narednih mesec i po dana koliko to bude bilo potrebno i veoma je bitno da i vi kao ljudi koji ćete se vratiti na svoja radna mesta prenesete i ostalim kolegama da dakle stvar je procedure, ne stvar više volje ili odluke. Ona je doneta, već stvar je procedure i da će i oni u narednih 30 dana, neki dan više ili manje, isto ovako doći ovde, potpisati svoje ugovore i rešiti jednu veoma bitnu stvar. Ja vam želim svu ličnu sreću, vama koji ste sumnjali da više nikad ne sumnjate, već kad se dogovorimo i kad nešto kažemo, to će biti, a uvek je samo faktor vreme. Danas počinjemo da ispravljamo jednu veliku nepravdu koja je potpuno besmisleno i potpuno nepotrebno naneta svima vama, a samim tim ko želi da patriotski razmišlja i ko želi da razmišlja tako što na prvo mesto stavlja svoju državu, naneta je šteta i državi. U kom smislu? Ako pođemo to da je potpuno pogrešno bilo, ali sa jednim negativnim ciljem uništavanja srpske privrede i privatizacijom delova iste, ako pođemo od toga da je potpuno nepotrebno bilo restrukturirati i praviti ćerka firme kao što su usluge, građevinar, ugostiteljstvo, metal, Protent u Obrenovcu i po celoj Srbiji, da ne nabrajam sve, potpuno je nepotrebno onda da i ljudi koji su se zapošljavali, koji su ostvarivali pravo na egzistenciju, zarađivali plate za sebe i za svoje porodice, a u isto vreme ti isti ljudi bili udarna pesnica u proizvodnji uglja, samim tim proizvodnji električne energije i davali svoj maksimum u cilju stabilnosti elektroprivrede Srbije. Potpuno je jasno zašto kažem da je to bila jedna velika nepravda, ali eto, u celoj toj nesreći mi imamo malu čast da sa današnjim danom započnemo ispravljanje ove greške, ove nepravde, greške od koje su okretali glavu i političari iz prethodnih vlada i prethodni direktori rudarskog basena Kolubara, a dokaz mojoj priči da ćemo se boriti da svima nadoknadimo izgubljeno i da sve stavimo pod jednu liniju, da svi budu radnici istog reda, jeste i naš uspeh da vratimo Kolubaru Metal u sastav rudarskog basena Kolubara. Nešto ranije zamenik predsjednika opštine Ub Aleksandar Jovanović-Džajić svečanim činom presecanja vrpce predao je na upotrebu zaposlenima i pacijentima novo adaptirani prostor hitne službe Upskog doma zdravlja. Pa zdravlje ljudi i zdravstvena zaštita sigurno da su jedan od najvažnijih segmenata i nešto što je za čoveka najveće bogatstvo. U tom smislu i opštinska uprava, evo još malo pa skoro 2 godine od kad smo na vlasti, je radila na tome i pomagala onoliko koliko su nam i mogućnosti dozvoljavale. Počevši od nabavke automobila za prevoz bolesnika, nabavke inhalatora za službu gde se radi deca, elektronske opreme, renoviranja i kretanja da se stavi ponovo u funkciju ambulanta u Milorcima i naravno u mnogim drugim stvarima smo pomagali onoliko koliko smo mogli. Evo i danas otvaramo
nove prostorije hitne pomoći koje su izmeštene iz stare zgrade. Tome će naravno više o funkcionalnosti tome reći i sam direktor. Mi smo i danas doneli aparat za EKG koji je namenjen ovdje ovoj službi. Nadam se da će on imati svoju primjenu. Želim da direktoru u ime opštinske uprave čestitam na otvaranju ovoga. Želim im da budu kao i do sada i on i radnici Doma zdravlja uspješni u svom poslu. Naravno da poželimo da što manje ova služba ima posla jer će onda ljudi biti zdraviji. Naravno i svim stanovnicima naše opštine želim puno zdravlja i uspjeha u onome čime se bave. Otvoren je jedan objekat moderan i mnogo funkcionalniji od prethodnog objekta hitne pomoći, znači sa modernim funkcionalnim prilazom. Također zahvaljujem se na poklonu na EKG-u i ističem da je saradnja i podrška od strane opštinskih struktura bila odlična i bez njih mi sve ovo ne bi mogli da ostvarimo. Također koristim priliku da najavim da ćemo uskoro nabaviti spirometar i da imamo najavu da ćemo dobiti iz donacija sredstva da nabavimo sondu koja nam već dugo vremena, ginekološku sondu koja nam već dugo vremena fali. Izdvajamo još jednu aktivnost predsjednika opštine UB Darka Glišića. Sat iza podneva upriličeno je uručenje opreme za policijske službenike UB-skog odeljenja. Ja bih da se zahvalim predsjedniku opštine UB na ovoj donaciji. Nama puno znači svaka donacija jer policija je slabo materijalno opremljena. Nadam se da ćemo u ovoj godini da se uselimo i u novu zgradu koja je urađena i koja je pri kraju nedaleko odavde. I onda kada budemo završili i ovaj konkurs koji je raspisan za prijem policajaca i kada budemo primili određen broj policajaca koji će raditi na UB-u, onda ćemo moći da se posvetimo maksimalnoj borbi u suzbijanju kriminaliteta i svih ostalih vidova kršenja zakona. I još jednom, znači, predsjedniče, hvala vam na ovoj donaciji. Hvala načelniče. Policija je veoma važan segment svakog društva. I samim tim i veoma važan segment funkcionisanja naše lokalne zajednice, a mi kao opština moramo budemo apsolutno društveno odgovorni prema svima, bez obzira da li je to naša izvorna zakonska nadležnost ili nije. Sa Sašom Markovićem, načelnikom policijske uprave u Valjevu, zaista sam ostvario izuzetnu saradnju u prethodnom periodu i potpuno se razumemo šta su to ciljevi ka kojima treba da stremimo. Mi smo odlučili da, načelnik Pantelić to zna, da pomažemo i u gorivu koje je neophodno za obilazak terena, evo sada i u opremi, ovdje je vrednost negdje oko 2500 evra, u kompjuterima, mislim jedan skener da smo donirali. Dakle, želimo potpuno da naša policija ovdje u UB-u, odnosno Odeljenju unutrašnjih poslova u UB-u bude opremljeno da bi moglo da odgovori svim onim zadacima koji će biti stavljeni pred njih, a sasvim sigurno da će načelnik Marković da stavi ovako ozbiljne zadatke pred njih u narednom periodu. S druge strane, opet postoji i ta tvrdnja da ne možete nekog u nove prostorije useljavati u starim uniformama. A mi planiramo da ove godine našu policiju uselimo u nove prostorije kako bi ona imala onda pun komoditet da može da radi i da zaista onda radi ono što je njen delokrug. Mi da se ne mešamo, već samo da pomažemo da to bude što bolje i što funkcionalnije. Ja sam siguran da će to tako ove godine biti. Dakle, ovo nije ni prva ni poslednja donacija. U narednom periodu vidjet ćemo šta je sljedeće, da li je to u opremi, da li je to u vozilu, da li je to u nečemu drugom što policijska uprava bude ispostavila kao, neću da kažem zahtev, već kao jedan vid pomoći u jednoj dvosmernoj saradnji koja je između nas i da do kraja godine zaista ovaj jedan od stubova i našeg društva i naše opštine bude potpuno opremljen, pa ćemo onda se baviti i ostalima. Vi znate da smo mi uspeli da vratimo ovdje i sedište tužilaštva i sedište suda. Mi smo i tužilaštvu puno pomogli u opremanju, da neko ne pomisli sad, eto sad nešto smo prema policiji bili najblagonakloniji. Pomogli smo tužilaštvu, pomogli smo i sudu, pomogli smo svima onima prema kojima smo osjećali da treba pomoći i da su to veoma bitni segmenti i bitni činioci jednog društva kao što je naše, a sve ovo što sam pobrojao jeste. Tako da u narednom periodu ja se radujem našoj saradnji, radujem se rezultatima koje ćemo praviti i siguran sam da će biti mnogo bolji nego što su bili. Nije možda ni trenutak ni mjesto, ali kad već govorimo o tome,
koliko smo se kao opština angažovali u pojedinim oblastima. Evo, važno je istaći da pre nekih sat vremena je Rudarski basen uplatio jednu veliku donaciju za jednu ginekološku sondu i za spirometar u Upskom domu zdravlja. Prilična je vrednost toga, tako da danas otvorena hitna pomoć imaće i opremu koja je neophodno da može da radi. Tako da se trudimo da kao lokalna zajednica rastemo iz dana u dan, da nikog ne zapostavimo, da maksimalno budemo prema svima otvoreni, a ko našu otvorenost i pruženu ruku iskoristi, tim bolje. Ko ne iskoristi, pa Bože moj. Vraćamo se u Rudarski basen Kolubara. Od danas su u funkciji automatizovana benzinska stanica na Tamnava istoku, sa koje će se gorivom snabdevati vozila ovog sistema, a na radnom sastanku direktora Rudarskog basena Kolubara sa predstavnicima Krečane u Ćelijama dogovorene su sledeće aktivnosti. Najpre Skupština preduzeća Kolubara građevinar imenovala Marijanu Marković, master menadžera specijalistu mašinskog inženjerstva, za direktora građevinara. Jednoglasnu odluku Skupštine podržali su sindikat KGL-a, predstavnici menadžmenta i sindikata Rudarskog basena Kolubara i Bojan Stević, zamenik predsjednika gradske opštine Lazarevac. Čestitajući novoj direktorki, Milorad Grčić, direktor Rudarskog basena Kolubara, izrazio je nadu da će Kolubara građevinar zalaganjem svih relevantnih faktora ponovo zasijati starim sjajem i dobiti mesto koje ovoj firmi sa dugogodišnjom tradicijom pripada u okviru Elektroprivrede Srbije. Marijana Marković istakla je da KGL može da posluje kao najbolja građevinska firma ne samo u Lazarevcu, već i u celom regionu i naglasila da očekuje podršku od saradnika i zaposlenih za uvođenje reda i discipline u radu u ovom kolektivu. Već prvog radnog dana direktorka Kolubara građevinara počela je sa rešavanjem nagomilanih problema. Održala je najpre radni sastanak sa predstavnicima menadžmenta i sindikata Kolubare IGM, nekadašnje Krečane iz Ćelija, kome je prisustvovao i Milorad Grčić, direktor Rudarskog basena Kolubara, i Goran Milovanović, zamenik predsjednika opštine Lajkovac. Na sastanku je analiziran pregled preostalih obaveza Kolubare IGM po planu reorganizacije preduzeća i utvrđeni redosled aktivnosti za konačno rešavanje pripajanje Kolubare IGM KGL-u. Dogovoreno je da se Kolubara građevinaru uplate određena novčana sredstva sa namerom da se odblokira račun Kolubare IGM, kao i način isporuke uglja za potrebe peći, koje su pokretač procesa proizvodnje u Krečani tokom vikenda. U Dnevniku televizije 3M beležimo i vest da je Ministarstvo poljoprivrede danas uplatilo sve zaostale subvencije poljoprivrednim proizvođačima. Stigli smo do vremenske prognoze. Danas u Tamnavi izuzetno toplo, iako je zima, pravi prolećni dan, najviša dnevna izmerena temperatura 17 stepeni Celzijusa u plusu, sutra za 2 stepena više. Bio ovo Dnevnik televizije 3M 14. marta. Hvala na gledanju i ostanite i dalje uz program televizije 3M. Vašoj pažnji, poštovani gledalci, preporučujemo razgovor sa direktorom Direkcije za uređenje i izgradnju UBA Zvonkom Minićem.